Konge na kugabana mutumana tariritie thirikari ya Wega ciumia na mpwi gutigira kwina mirandi ya weti na mbere Ntereche Gembe Central na county yonthe na tariritie mirandi imwe iria ombite akioria akari kumwitikia na kumukurukia gitine kia ungamana 2027 kenda kinyaniria mirandi ichi na kuongera ingi na bwa Kristo ba kanisa ya Omega EAPC aria nio gavana mutuma gukari boria mithika Lentore atige kuruma mutuma na atongeria barumire weti na mbere Duncan Mwathi na ciotariria. Gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma nharirite kiumia giake kanisani ya Omega EAPC wondi ya Igembe East gicigo mbunge kia Gembe Central haragu kuri na kiathi gia guchanga mbeca cia kugura kieni na gwaka kanisa ino ara gavana atumirite kanya gaka gutariria mirandi kathumba hiragu igitwa kireta nterino runguro mwanka umwe na nusu hari obicini sibitari ira ya mutindwa committed ya human level 5 aretu ireri yeta level 6 ya Kenyatta National Hospital thoko ya Gakoromone ni wakwa na chiringi bilioni imwe. Meru twina kambi twina training camp ya Stariba Police utera ibuga wondi cia mbere cia rume kurugurwa ndene ya Embe Nyambene turagurire antu bakenya ami batumine President William Samoei Ruto ibo twakira ringi wondi cia ekuru na milioni 100 wa Nyambene. Ashirika ba kanisa ino ibacokeretie gavana Isaac Mutuma nkatho na kumwira mwanka guyite ndebeni bakamuwata mbaru nontu ibonete maendeleo ntere ino. Meru ere mare ya thatu imenti tigania nembe tweta imenti twa magira bwa tobagira itumurugi tweta tigania twa magira bwa pitara tira omunya boro kwendo soka renge nduke Meru kia mbere murimo yo musoka ne yoyore yao tweyende murungu ende ona na twendera mera ni Meru na twendera muno mira biko watu Mungu anawapenda atwa mutana wetu gavana 2027 ilo wende twetio mu magira kama twena kirasi mutwate negetoneka twena kirasi ko tuene athi ngatiba gavana ibatumirite kanya gaka kumeneria ura wari minista wa urimi kiri migambo yake ya kumeneria gavana wa kaunti ya Meru na kuga kamufinya thaiji na umereta na mpempe inatweria mpempe iwe kitare wasiji atahejana nyundere konenkanirwa mpempe tienda kwandwa nire aretare batarete na thuke mithetu yetu kiwa gwege kuinyana kabosi ndani ya Mutuma wetindanira muntu mweguriro gwa wa kuinya gendera autiera ati twere gwe ati tera tura kaina Mutuma kuinyana na kuina abigumania kwena abigumania ya wedia bere wa ngate na bigo yura ngate na ndi ndio na bigo yura na bia to akainya ingegere mundoyo ya mutaiba jambera atu atena yo yura kuti twende kuinyana na kwa ndokwa na kuinya nwa tukura ya atu maendeleo kuinyana njara aba bata kuinyana njara cha ucho itaire kinyete leo muto alingwa bicha na ngoyeke nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbitagwa Duncan Mwathi.